Icyumweru kirihiritse igice cy'uburengerazuba bw'amajyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri California by'umwihariko umujyi wa Los Angeles umeze nk'uri mu itanura kubera inkongi z'umuriro ziwibasiye. Amashyamba, inzu z'abantu n'ibindi bikorwa remezo birimo kugurumana nk'amashara. Ni inkongi zikomeye ku buryo bamwe mu banyapalestine bamaze imyaka mu ntambara ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo kuvugira ku banyamerika batabanyamerika nabo ubu bashobora gusobanukirwa cyangwa se kumva ibyo Palestine imazemo imyaka, aho abaturage bamaze igihe basa n'abari mu itanura kubera ibibombe bya Isiraheli ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi inkongi z'umuriro 6 nizo zibasiye Los Angeles muri California, aho zatwitse zimwe muri quartier za mbere nziza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Quartier zihenze zituyemwe abakire, bamwe bafite inzu z'akataraboneka zibarirwa mu gaciro ka miliyoni nyinshi z'amadolari. Zimwe muri quartier nziza kandi zihenze muri California nizo zibasiwe cyane n'izi nkongi z'umuriro. Nk'ubu quartier nka Pacific Palisades ya Los Angeles yamaze gushya ku kigero cya 75%. Ni imwe muri quartier nziza cyane zirimo ibikorwa remezo n'inzu zihenze. Quartier nka Malibu, Brentwood, Beverly Hills n'izindi ziri mu zishobora kwibasirwa n'iyi nkongi mu gihe nta cyahinduka. Muribuka tuvuga ku mujyi wa Los Angeles urimo quartier nka Hollywood, ahaba ibyamamare byinshi bikina sinema, mu nkengero zaha niho hibasiwe. Izi quartier zituyemo ibyamamare ku buryo ari ahantu hahenze cyane ku rwego rukomeye. Nibura inzu yaho ibarirwa agaciro kari hagati ya miliyoni 1 y'amadolari na miliyoni 70 z'amadolari. Ibi byose birimo kuba umuyonga mu maso ya za miliyoni z'abantu bakurikira iby'iyi nkongi hirya no hino ku isi. Mu maso y'abanyuruye umutungo barimo kureba ugurumana mu ntege nke, nta kintu bashobora kubikoraho. Muri rusange igice cya Los Angeles umuriro umaze gutwika kiraruta umujyi wa Paris, umurwa mukuru w'Ubufaransa. Abantu barenga 100,000 bategetswe guhunga, basiga umutungo wabo bajya hirengeye aho bawureba uhinduka umuyonga. Abandi barenga miliyoni bari maso cyane kubera ko isaha iyo ari yo yose bashobora gusabwa guhunga. Muri rusange inzu zirenga 13,000 zimaze kwangirika cyangwa se gusenywa burundu n'inkongi, mu gihe abantu babarirwa muri 24 niba batamaze kurenga ubu ngubu bitabye Imana. Hari abandi benshi baburiwe irengero barimo gushakishwa. Umva neza witonze, agaciro k'ibimaze kwangirika kararenga miliyari 150 z'amadolari. Uretse ko iyi mibare ari yibarura ry'ibanze, ishobora kuzamuka rwose. Hari n'abahanga mu by'ubukungu bavuga ko agaciro k'ibyangijwe n'inkongi gashobora kuzarenga miliyari 500 z'amadolari ubwo ibarura rizaba rimaze kurangira neza. Uko byagenda kose, iki nicyo kiguzi kiri hejuru cy'ibyangijwe n'ibiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta kindi kiza cyari cyarigeze kibaho ngo cyangize ibintu bifite agaciro ka miliyari 150 z'amadolari kandi ashobora kwiyongera. Gusa ariko icyo benshi barimo kwibaza ni uburyo byagenze kugira ngo umuriro unganuku utwike zimwe muri quartier nziza ziri muri Amerika, ziri mu mujyi wa kabiri utuwe cyane nka Los Angeles, ituwe na miliyoni 3,800 by'abantu. Byagenze bite ngo Leta ya California ifite ubukungu bwa 6 bunini ku isi inanirwe guhangana n'ikibazo cy'inkongi z'umuriro n'ubundi zisanzwe zibasiriye leta buri mwaka? Izi nkongi zakomotse he mu gihe cy'itumba aho kuba mu gihe cy'impeshyi nk'uko byari bimenyerewe? Uyu muriro watewe n'iki? Ninde ugomba kubazwa iby'iki gihombo cy'izi nkongi? Hanyuma ibyago by'uko ibiza nk'ibi ngibi byagera henshi ku isi no mu bihugu bya Afurika nk'u Rwanda biri ku ruhe rugero? Tubahaye ikaze. Iyi si igihe cyose ibishakiye iraduhinduka, ibyo twese turabizi. Ijya yitora ikaruka umuriro, yabishaka ikitigisa ibyo twayubatseho byose bikarindimuka. Yanabishaka igateza umuyaga n'ubushyuhe biteza inkongi zikomeye zimara abantu n'ibyabo, babyita feu de forêt. Mu Kinyarwanda wabyita umuriro w'ishyamba. Hari ubwo impeshyi ikomera cyane bigateza ibyo twita amapfa.
ibyatsi n'ibiti ndetse n'ibindi bimera bikuma kweri kweri. Iki gihe iyo ahantu humagaye kuri uru rwego biba byoroshye cyane ko agashashi gato cyane kaba gashobora gukongeza aho hantu, umuriro ugaca ibintu ku rwego kuwuzimya bigorana. Uwo muriro ushobora gutangizwa n'akantu gato cyane nk'umuntu unyoye itabi akajugunya umwambi hasi, cyangwa se ugatangizwa n'impamvu kamere nk'inkuba ishobora gukubita umurabyo wonyine ugafata kuri bya byatsi byumye, umuriro ugatangiriraho. Ibi nibyo byabaye muri California. Ni umuriro watangiye kuwa kabiri ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa mbere, uhera hitwa Silmar mu majyaruguru ya San Fernando. Bitekerezwa ko watangiye ari umuriro muke cyane wafashe ibyatsi byumye, ariko ukagenda ukwirakwizwa n'umuyaga mwinshi uri muri kariya gace, ukagera hafi y'aho abantu batuye, none umaze kwangiza ifite agaciro ka miliyari 150 z'amadolari. Iyo bavuze California, abantu bafite amakuru cyangwa se ubumenyi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bumva ubukire. Iyi leta ubwayo yihariye umusaruro mbumbe cyangwa se GDP ingana na trillion 3 na miliyari 900 z'amadolari y'Amerika. Ubwo ni miliyari 3,900 z'amadolari. Uyu musaruro ungana na 14% by'umusaruro mbumbe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zose. Iyo California iza kuba igihugu cyigenga, yari kuba ari igihugu cya gatanu gikize cyane kurusha ibindi ku isi. Yari kuza inyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Ubudage n'Ubuyapani. California nka leta ituwe n'abaturage miliyoni 38, irakize kurusha ibihugu nk'Ubuhindi, Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa. Mu bigo 500 bikize kurusha ibindi ku isi, 57 muri byo nibyo muri California. Mu gice cy'amajyaruguru y'iyi leta hari uduce nka Silicon Valley, iwabo w'ibigo by'ikoranabuhanga hafi ya byose bikomeye ku isi, bipima miliyari nyinshi z'amadolari, bikagenga imibereho yacu twese uko twakabaye. Mu gice cy'amajyepfo ya California hari imijyi nka Los Angeles, iwabo w'ibirori. Uyu mujyi twawuvuzeho. Iki ni igicumbi cya Amerika mu bijyanye no gutunganya za filime n'ibindi nk'ibyo. Iyo ahantu hari ibikorwa byinjiza amafaranga, birumvikana n'abahatuye baba bakire. Muri California hari abakire bagera ku 197 bahatuye, bafite umutungo urenga miliyari 1 y'amadolari, abantu 197 bonyine. Nta yindi leta muri Amerika ituwe n'abanyamafaranga benshi kuri iki kigero. Kugeza aha ndizera kurimo kumva ubuhangange bwa California nkamwe mu hantu ku isi hateye imbere. Ariko ushobora kuba urimo kwibaza uburyo ahantu hakize gutya hananirwa guhangana n'ibibazo tumaze iminsi tuhumva by'inkongi z'umuriro zashyize iyi leta mu itanura, cyane cyane muri bya bice by'amajyepfo twavugagaho by'abakire, ubwo ni za Los Angeles. Ikirushaho gutangaza kandi ni uko ibiza nk'inkongi z'umuriro ari ikintu gisanzwe cyane muri California. Kumva inkongi y'umuriro muri California ni nko kumva imvura mu bice byegereye amashyamba. Ni ibintu abaturage baho bamaze kumenyera, ndetse nicyo kiza cya mbere kibahangayikisha kurusha ibindi. Nk'ubu mu mwaka wa 2024 wonyine, inkongi z'umuriro zibarirwa mu 824 zibasiye leta ya California yose, zitwika ubutaka bugera kuri hegitari 424. Ubu n'ubutaka bungana na hafi 20% by'ubutaka bwose bw'u Rwanda. Gusa na gatonyanga mu nyanja iyo ugereranije n'ubutaka bwa California muri rusange. Bungana na kilometero kare 423,970, cyangwa se hegitari miliyoni 42 n'ibihumbi 397. Ku bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikibazo cyo kuzimya inkongi z'umuriro nk'izi ngizi kiba gikomeye cyane, ku buryo usanga hari urwego rushinzwe kuzimya inkongi z'umuriro rwihariye, nkuko haba urwego rw'igisirikare n'igipolisi. Kubera uburyo ikibazo cy'inkongi y'umuriro ari ingorabahizi muri California, ubuyobozi bw'iyi leta bwashyizeho uburyo buhamye bwo guhangana n'izi nkongi. Muri California, uru rwego rushinzwe kuzimya inkongi ruhabwa ingengo y'imari, rukagira n'imikorere yihariye, birumvikana. Aba firefighters bakenera byinshi birimo ibikoresho nka bya bikamyo bya rutura bifite citerne zitwara ibihumbi by'amaritiro y'amazi. Bakenera kajugujugu zigenda hejuru ya harimo gushya zimisha za hegitoritiro z'amazi.
bakenera za drone zishobora kugenda hejuru y'amashyamba n'ibindi bikorwa remezo birimo gushya zohereza ibishobora kuzimya nka za poudre zishobora kuzimya umuriro. Bakenera imyambaro yabugenewe abasapeur pompier bambara bakajya mu birimi by'umuriro n'ibindi. California niyo leta ya mbere muzihora ziteguye guhangana n'inkongi y'umuriro. Ifite ibimodoka byinshi bimwe twita kizimyamoto nari maze kuvuga byifashishwa mu kuzimya umuriro. Ifite indege zagenewe uwo muriro ndetse n'abakozi babarirwa mu bihumbi 10 bakora aka kazi. Gusa ibi byose ntabwo bihagije kugira ngo bikumire inkongi z'umuriro 6 zirimo guca ibintu mu gace ka LA cyangwa Los Angeles. Iyi Los Angeles nibyo bita county. County muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wayigereranya n'akarere ko mu Rwanda. Los Angeles County ituwe na miliyoni 10 z'abaturage, mu gihe umujyi wa Los Angeles uri muri Los Angeles County utuwe na miliyoni 3,800,000. Ni umujyi wa kabiri utuwe cyane muri Amerika. Ibi bice biri mu majyepfo ya California, aho abakozi barenga 14,000 barimo gukora amanywa nijoro mu kuzimya umuriro, bakifashisha imodoka za kizimyamoto zirenga 1,400 n'indege zizimya umuriro zirenga 85. Ibi byose ariko ntabwo birimo gutanga umusaruro wifuzwa, nubwo hari intambwe irimo guterwa mu kuzimya. Kuva mu 1915 California ikoresha imfungwa cyangwa se abagororwa mu bikorwa byo kuzimya umuriro, ndetse n'uyu munsi niko bimeze. Abagera ku 1,000 bari muri aka kazi. Barahembwa amadolari ya Amerika 18 ku isaha imwe bamara mu kazi. Gusa abanyamerika bakize ntabwo barimo gutegereza ubutabazi bwa leta ngo bari bwo buza kuzimya. Barimo gukoresha inzego zigenga zishinzwe iby'ubutabazi. Ibigo byigenga birimo gufasha mu kuzimya umuriro bifite ikiraka gishyushye kandi kirimo amafaranga menshi. Buri mukozi umwe arabarirwa umushahara w'3,000 by'amadolari buri munsi umwe. Aya rakaba miliyoni 4 z'amanyarwanda. Ashobora no kugera ku 10,000 by'amadolari bitewe n'uburambe bw'urimo gukora ako kazi ndetse n'ibyago biraho ari mazimya. Aya ngaya ashobora kugera kuri miliyoni 12 z'amanyarwanda buri munsi. Uyu muriro urimo gutuma abantu bishyura kaka yabo watangiye ute? Hari kuwa kabiri w'icyumweru gishize ku itariki ya 7 y'ukwa mbere ahagana saa 4:30 za mu gitondo, umwotsi watangiye kuzamuka mu misozi ikikije quartier ya Pacific Palisade iri Los Angeles. Icyo gihe inzego zishinzwe ikirere zari zatangaje ko hari ikibazo cy'umuyaga wiswe izina rya Santa Ana uri ku muvuduko udasanzwe. Bavuga ko umuyaga uri bwibasira umujyi wa Los Angeles ugakomeza ugana mu nyanja. Bakavuga ko ari umuyaga uza kuba urimo guhuha uturuka mu butayu bwa Mojave uri nyuma ya LA. Muri make igitandukanye umujyi wa Los Angeles n'ubutayu bwa Mojave ni imisozi iri hagati y'impande zombi. Iby'iyi misozi n'uruhare rimo kugira muri iyi nkongi turabigarukaho mu kanya. Gusa uyu muyaga watumye umuriro ukwirakwira ku buryo nyuma y'amasaha 2 utangiye wari umaze kuba mwinshi ku buryo abaturage ba mbere bahise bibwiriza bagahunga. Byageze saa 10 z'umugoroba abaturiye aka gace basabwe guhunga mu buryo bwihuse kubera ko byari byagaragaye ko uyu muriro udashobora kuzima mu ijoro rimwe. Ahagana saa 4 z'ijoro inkubi y'umuyaga yatumye wa muriro utangira gutwika inzu z'abantu, bucya izigera ku 1,000 zabaye umuyonga. Kuwa gatatu inzego zishinzwe kuzimya umuriro zabyutse zifite akazi gakomeye cyane. Gusa ubwinshi bw'umuyaga n'ubuke bw'abakozi byatumye nta kinini bakora mu kuzimya. Mu ijoro ryo kuwa gatatu uyu muyaga wari urimo kugenda ku muvuduko wa kilometero 150 ku isaha imwe, ku buryo indege zifashishwa mu kuwuzimya ntabwo zashoboraga kuguruka mu kirere kirimo umuyaga ufite uwo muvuduko. Iki gihe cyari cy'ingenzi cyane kubera ko nibwo umuriro wakwiriye mu bice byinshi kandi inzego zishinzwe kuwuzimya ntabwo zari mu kazi. Uburyo umuriro ukwirakwira biterwa na wa muyaga twavugaga mu kanya ufite umuvuduko udasanzwe. Uyu muyaga ufata igice cy'umuriro runaka ukakigurutsa ku muvuduko ukabije, ukagikubita ku kindi kintu nk'igiti cyangwa se ikindi kintu gishobora gushya. Ubwaho naho umuriro ukawutangiye kuhagurumana. Muri make ni nkaho umuyaga ufata igishashi cy'umuriro ukakigurutsa ukacyomeka ku kindi kintu gishobora gushya,
nacyo kigatangira kugurumana umuriro ugakwira utyo. Ku bakunda filme barebye yitwa Shaolin Soccer, hari aho muri iyo filme batera ishoti rya ballon ikagenda yaka umuriro. Hano Los Angeles niko birimo kugenda, kubera ko igishashi cy'umuriro kinini wenda cy'ishami ry'igiti cyangwa se ikindi kintu kirimo guterurwa n'umuyaga ufite umuvuduko n'imbaraga zidasanzwe, kikomekwa ku kindi kintu gishobora gushya, ubwo icyo kintu nacyo kigatangira kugurumana. Uretse umuvuduko w'uyu muyaga, ikindi kirimo gutuma uyu muriro urushaho gukaza umurego ni uko uyu muyaga ubwawo uba ushyushye. Abantu babaye cyangwa se bagenze mu bihugu by'Uburayi cyangwa se mu butayu barabizi ko hari igihe hahuha umuyaga ushyushye. Uyu muyaga urimo kuza uturutse mu butayu bwa Mojave. Gusa mbere y'uko ugera Los Angeles urabanza kuzamuka ya misozi itandukanye mu butayu n'uyu mujyi. Iyi misozi iri ku butumburuke bugera kuri kilometero 3 z'uburebure. Uyu muyaga wa Santa Ana iyo ugeze kuri ya misozi urazamuka ukajya hejuru, none ukaza kumanuka wikubita kuri Los Angeles, ari nako ukomeza mu nyanja. Bitewe n'uko urimo kuva hejuru, uyu muyaga umanukana umuvuduko mwinshi cyane, bigatuma ushyuha ukaba ibyo bita dry wind. Wavuga kuba wumutse utarimo amazi cyangwa se ubuhehere na buke. Uyu ntabwo ari wa muyaga ugukubita ugakonja, ni umuyaga ubushyushye. Ubu bushyuhe nabwo bwongera ibyago by'inkongi kubera ko burafasha mu kurema umuriro mu buryo bworoshye cyane. Ku rundi ruhande, ntabwo umuyaga ari wo wonyine urimo gutera iki kibazo, kubera ko hari n'ikibazo cy'ubushyuhe buri muri California muri rusange. Ubusanzwe hagati y'ukwezi kwa 11 n'ukwezi kwa 2 muri California haba hari ibihe by'ubukonje. Mu mwaka ushize niko byagenze, ndetse icyo gihe haguye imvura nyinshi ituma ubu butaka bwera cyane, ibyatsi biramera biba byinshi, ibiti biratoha, ubutaka burarumbuka. Gusa mu mpera z'umwaka ushize California ntabwo yagize imvura nk'iyari isanzwe igwa mu bihe by'ubukonje cyangwa se by'itumba. Mwibuke ubu butaka bwari buherutse kwakira imvura nyinshi yasize irumbukije amashyamba n'ibyatsi hirya no hino. Kubura imvura muri iri tumba byatumye bya byatsi n'ibindi bimera byarumbutse cyane mu itumba rishize byuma cyane, ku buryo n'agashashi gato cyane k'umuriro gahita kabikongeza kandi ari byinshi. Bityo umuriro ukaka vuba kandi ugakwirakwira vuba kubera umuyaga ushyushye. Muri make, abasesenguzi bemeza ko kugira ngo uyu muriro uri kuri uru rwego ushoboke, byasabye ko ibintu byose bibera icyarimwe, ibikenewe byose byabereye icyarimwe. Icya mbere, byasabye ko haboneka umuyaga ushyushye kandi wihuta, warabonetse. Byasabye ubutaka bushyushye kandi buri ibintu bishobora gukwirakwiza umuriro byumye, ibi byarabonetse. Bisaba ko imvura itagwa mu gihe yakabaye igwa, mbese buri kimwe cyashoboraga gutuma uyu muriro ukwirakwira kandi ku kigero kiri hejuru cyane cyarabaye. Iyo haza kuburamo kimwe muri ibi ngibi, byari bushoboke cyane ko uyu muriro utari kubaho. Nk'urugero, iyo haboneka imvura byarashobokaga cyane ko uyu muriro utari kugira ubukana, cyangwa se iyo hataboneka umuyaga nk'uyu nguyu uri ku muvuduko munini cyane, nabwo inkongi ntiyari kuba. Uyu munsi umuyaga nk'uyu ushobora kuzamara icyumweru cyose, ku buryo ushobora no kuzarangira mu matariki 20 muri uku kwezi kwa mbere, ari nabwo benshi biteze ko uyu muriro uzagenza make. Hagati aho, ubuyobozi bwa California bwahakanye amakuru avuga ko habayeho ikibazo cy'amazi make, busobanura ko ikibazo kitari amazi ahubwo nuko yari akenewe cyane n'abantu benshi, bituma imashini ziya pompa cyangwa se ziyakogota ziyazamura zitagira ubushobozi bwo guhaza bari bayakeneye bose. Ubu buyobozi kandi bwanenzwe n'abarimo Donald Trump, wabushinje kuyobya imwe mu migezi yagezaga amazi mu bice bya Los Angeles agiye kurengera ubworozi bw'amafi aba muri ako gace. Ibi ariko ubuyobozi bwa California bwabiteye utwatsi. Muri rusange, hejuru ya 80% by'amazi akoreshwa muri California ni amazi aturuka mu bindi bice. Iyi leta ni imwe mu zikunze kugira ikibazo cy'amazi. Ikindi nuko igitekerezo cyo gukoresha amazi y'inyanja mu kuzimya umuriro nacyo cyamaganwe, kubera ko aya mazi y'inyanja aba arimo umunyu mwinshi nawe ushobora kwangiza ubutaka mu gihe yakoreshwa mu kuzimya umuriro. Kugeza ubu, Perezida Joe Biden usigaje iminsi mike ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yamaze gusaba ko harebwa uburyo leta ya California yafashwa mu guhangana n'iki kibazo cy'inkongi z'umuriro.
Ku rundi ruhande, mu gihe ubushyuhe bukomeje kwiyongera ku isi, byitezwe ko inkongi z'umuriro nk'izi ngizi zizarushaho kwiyongera. Umwaka wa 2024 niwo mwaka washyushye cyane mu mateka y'isi kuva ibipimo by'ubushyuhe byatangira gufatwa. Uyu ni nawo mwaka isi yarengeje igipimo cya dogere Celsius 1.5 ku mpuzandengo y'ubushyuhe isi yari iriho mbere y'itangira ry'inganda ku isi. Ibi bivuze ko isi yananiwe kubahiriza intego yihaye mu 2015 ubwo ibihugu bihuriye muri Loni byiyemezaga kugabanya ingano y'ibyuka byoherezwa mu kirere kugira ngo ubushyuhe bw'isi ntibuzigere burenga dogere Celsius 1.5. Ku rundi ruhande, umwaka wa 2024 niwo wa mbere ku isi woherejwemo imyuka myinshi yangiza ikirere kurusha indi myaka yose kuva ibipimo byatangira gufatwa. Mu yandi magambo, nubwo ingamba zo kwirinda ari nziza ndetse zashyizweho mu buryo bwinshi, ariko birasa naho zitarimo gushyirwa mu bikorwa mu buryo bwifuzwa. Bityo ibi byose ni ikindi kimenyetso cy'uko isi izakomeza gushyuha mu myaka iri imbere. Ubushyuhe ni ikintu cyorohereza umuriro gukwirakwira, ari nayo mpamvu uko isi izarushaho gushyuha cyane, inkongi zikomeye nk'ingiyi turimo kubona Los Angeles zishobora kuzakwira hirya no hino ku isi. Dushobora kuzaba turi hano ngo tubirebe.